Whakala whala iatu, hane he te tūru te wala tala te tupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Whakamua, koe whāheta pukua mole ne le kua e motu hā ko malona e tau lākau tāwili hila. Kua lahi le kua mo e lauia lahi e tau whāheta ke lau he motu. Kamata he pōlotu nā kai whai hila lau tūru a to hoko ke he awhiawhi a hawhlaile. Ko hoko mai engineer he motu ko Nisilani ke Langomatai. Kai nā kai la maua osi e tau wāla mai he tau mutukehe. Tu tālai a PCA News mo e te kitaki he whaenga hua papiliki ko Clinton Chapman he maam he aho nei. Pehe a Clinton Chapman, nā kai la osi e toka hua he whaenga hua hila ke he le kua ne tupu he whahitapu e kua Māori. Koe mase hila, longa tau wala ne kua moa e motura tonga huanga ke tausi hila ke liu ke tuhi tuanga e mga hatunu nei. Koe tahe whainga hua ni ngā hua motoru mai i New Zealand, ngā hua he contractor ia he project fōu, he solar farm, e tuku le toru whala a component fōu. Si mase whakamua ia hila ke he motu katoa. Liu mia motoru whakamui, kumi mia ko hingua ne tutupu ai, si loa e motoru mia ko e generator he station 4 foki ne Malona. Taha wala ne Malona foki generator. Mita ki e generator mui, ka i meheke ke whakataka atu ke he tauleini ne whinatu ke tau kaina. So ke mahotunu nei, ke whakatauri ke maua e wala ia, ke ta mai ke liu e generator he station 4, ke ua, ke whaanga ua. Kua whakamama mai fuki e ia he mga honei, koe whakaonga ua e tau whale tā wili hila he motu. Mahotunu nei, kua whaanga fuki te whale tā wili hila tuai. Whale ia ni whinatu ke he whahe tuke lau, whahe whoom ni whinatu ke whahe tong. Ato mua me wala, ke tausi e generator he whahe whale whoom, ke liu mi ke ua generator ke whaanga ke whinatu ke motu katoa. So ke mase ke ua moia, e liu ni ke rea foki haka mena ia ni. Ta mawala tose ni he generator number 2, he new station ne Malanai. Si ka hanei koe roa tūni te motoru, e mena ia ni tausi. Nakai koe mena hako e ke rea whaurua mena transformer po ke laini he tau laini itua. Kai maa mai au e tau hanga ke rea tau mumui tangata, mo atu ke he whahina ki te garau, mai o mahi ki liku. Hako mena toka ne mataure hila ke lata ni me maroro e whare tāwiri hila tuai. Ka eke ko whakamui atu ose matau ke liku, tō liwa maturu mea ke whi probleme whoki he tō generator ne toka he whare whiua. Mahuinga whoki ke whakamaama mai e Chapman e tau whahine ua he motu. Koe whahe tuka lau he motu. Koe whahe tuka lau, hako mena hifo mai tuila nei, ki pētā, si whinautu mea hifo whoki ki tawhalaro, si hau whoki whinautu hara tika lau, ane ki makea whutuapa, si whinautu si hoka atu ki liku. Whahia, hau he whare tāwiri hira tuai. Whahitonga, hau he whare tāwiri hira fō. So whahitonga, hau i tuila, whānau halunga nei ki whunua kula, kai misi, tāpeu, si whinautu o si halatonga ki tamakau, whinautu o hoko ki hakupu. Kua ole atua i ke he motu katoa ke le weki mo e aua whakaonga whakahanoa e malolo hila he tau mga honei, kai ngā hua ngaia ki ai ke he tau lākau hila ne Malona mo e whakatali atu ke he tau wāla katamai he tau mutu kehe. So koe ole atu iha mo tūru ki tō tangata ke tukutuku hiwhi whakaanga he hila, mo atu he tau mga honi amana ki nisi lehi tonga he tau mungu whiawhi hola haunu ke hola hiwa, mo he tau mungu ipongi hola haunu ke hola hiwa. Pia ni tōng hoa whoki whakatu whono, tōnga e quarry, ole te mauturu ka hake ai ngā hua, e mga hatunu ni ato hanga ngamtaki hila. Kua mana ki whoki ke tā māse malolo hila ke he whahitonga he motu, he pūli he poa mga aho ke ngā hua ke he tau lākau tā wili hila. Tō tā māse e hila ka hawhai matahala hongu fulu ke he matahala taha he tulotu pō. Koe a whiawhi e awhalaili kua mole ne hoko mai e wakalele e a ambulance ke tātua i taha e tangata ne ngā ngaulahi ke he motu ko Nisilani.
Mai longa BCN News ko ia ne ko ngau lahi ne tātu ko iki pule he tupe ko lilifu ko Crossley tātui. Nā kaila whaif kai loanga mai he whakatuwhono ke he tuanga he ana malolo sino he iki pule ke he mga honei. Hana ia Esther Bavihi mo to walatala ia. Mai longa BCN News ko liu mai e lilifu ko Crossley tātui ke he motu e aho ono he mahina nei he whinatua ia ke he tamutu kehe. I loa mai ko tātua ia ke whalinga ngāo he aho tuloto aho hongfu maua. Ko kumi atua ia BCN News ke he ofisa he palemia mo whono i ki pule ni awhi, kai nāka i whai tāla hanga au ke he tuanga he malolo seno he i ki pule. Manatu a ia mo hana mga whawa ke tau liongi he tau mga honei, mo ia manaki ke malolo mawhisi mai a ia he tau tatalu. Tā he tau matapatunga hua la lahi kua amanaki atu kia i he tau nei, ke tā langanga he whale whakawhili waki mai motu. Koe tau whakaholoanga nei kua whakatupe ai he whakatuwhono ni silani. Pehe mai e kumasina ha ni silani ki Niue, koe ia koe lilifu ko Mark Hibb, kua amanaki e matakau design team ke liliu mai ki he motu he mahina fōu, moi amanaki ai ke kamata e ngahua ke he whale he kuata ke tōrua ki he tau nei. Pehe lilifu ko Mark Hibb, mai longa foki ke he tau designs he whale nei, e manatu he tau tangata he motu ke whai, whamanatuanga e wholinga he whale ke he tau anga whakamotu. Kua manaki e whale mai whahinga hua whakawhili he motu ke tā langa ai ki whonua kola, kua whai mangaho he whamea ai tuanga he whale. Kua manaki ke kamata tā langa ke he kuata ke tōrua ki he tau nei. Koe whale whakawhili he motu ne malona ai he tau uawhi mo e whā, he a whā ko heta, mo whiwhili ai he whakatuwhon he mga halana ke momo hifo foki, ha kua pehe kua nāka i liu e tō matakawi tāta ke he tahi ke tā langa ki ai. Koe ua fruma ua e tau he mole atu, longa e tau mga aho, ne whakahoko e tau whakawhilianga lahi he motu ke he whalua tau whale tolo. Koe whāhita pune, kua i loa ai e taha mamna ki anga fōu e whakatuwhono, ke whakatū e taha whāhinga hua fōu, ki lalo he ofisa he palemia. Koe whāhinga hua nei, ke pota mo leweki, ke tau koloha pleo wafi, mo e tau awhi mamawha he whakatuwhono ki hui hui. Koe loa ai e tau seanga nei, ha koe tau whakailoanga mai he matakau pulinga hua, ke kumi tangata ngahua ke lata ia mo e whāhinga hua fōu nei. I ne awhi kua whakailoa ai, koe kumi he tōtolu e tangata ngahua, ke lata mo e whāhinga hua nei. Koe tau pūnga hua nei, koe site manager, koe administration registry coordinator, mo e vehicles coordinator. Koe whāhita pukua mole ke he whono i ke pule taha he tau huhu mai he ke pule motu lilifu pili tālangi. Hanga o ia ke tau pele oafi he whakatuwhono, ha kua nāka i muitua ke he tau whakatuwhono ke whai warrant of fitness ke whakaonga e puhala tunga e tau whalu tau pele oafi osi he motu. Nāka i la whai whakailoanga paua ke whakatuwhono, hanga o ia ke whahi ngā hua fōu nei, kai mai longa kua lewa e longona he tau manako e whakatuwhono, he tau tau e kua mole ke whakatū e taha whahinga hua ke pota ki ai e tau pele oafi. Mai longa BCN News kua manaki ke whakatū ke he matakawi i hui hui. Koe taha wāhi fōki he tau whakaholoanga ne whakatupe he whakatuwhono ni silani kua amanaki ke kamata whakangahua he mahina me he tau nei. Koe tau lapa hila sola, koe tau whakaholoanga nei, ne whakamoali ai ua 4.5 miliona tāla mai he whakatuwhono ha New Zealand. Koe whakaholoanga nei ne tāmata ai he tau uawhi o Fluma Whā, mo whakamanuina ai ke whenonga he iki pule ha New Zealand koe lilifu ko Winston Peters. Kua manaki e tau lapa sola nei ke tāwili ai 80% he malolo hila he motu, koe tau manako he whakatuwhono ke he hana tau ngahua whakalaulahi mo e ono atu ke he tau longa i mua ke tuku hefo e whakaongaanga he lolo di solo. Koe taha wala he whakaholoanga nei ke whakaako mo e whiaki e tau whanau whakaako ke takitaki e whahinga hua hila he tau ngāhui mua. Toko ua e whanau Niue ne kua uatu ai ke tau whakaakoanga ke he motuko New Zealand he tau whahitopu e kua moli. Ko ka mātai he whāhitapu nei e tau kumikumianga ke he tau malamanatuanga mo e alanga mui he tau tangata he motu. Kau whalataha i mo e aonga pulotu ko e University of Auckland. Ko moi fōki e wharu he tau pulotu ke kafo ke lata ia me tau kumikumianga nei.
Ne tu talai mo e taki he whahinga hua malolo sino ko Minerva i ki mau he whahitapu ko mole ke lata ia mo e whakaholoanga nei. Koe whahitapu ka hau, tō watu whoki e tau tangatanga hua ke tau maanga he aho ngofua, aho ua, mo e aho lotu. Kua ole atu ki he tau tangata he motu, kua tū e hongo furumavalu e tau ki he moui ki lunga, ke kau whalataha ke he kumikumianga nei. Ka whai huhu si kumi atu ke he whahinga hua malolo sino. Ko tau whakawhirianga la he motu ne whakahoko he mahina masi he tau ka mole, ko hiki ai he tau nei ke whakahoko he ke mahina i ulai. I ne awhi, ko maua ai e whakailoanga mo he whahinga hua whakawhili ke tau aho ko whawhasi ai ke whakahoko e tau whakawhirianga nei mo tau iki whakawhili mai he motu ko Nisilani. Koe whakawhilianga he mahina i ulai, tō whakahoko ai he aho ono ke he aho hiva he mahina i ulai, ko lilifu Miharo Armstrong e iki whakawhili ke he tau whakawhilianga ia. Ko mahina Novema, tō whakahoko e whakawhilianga lahi, he aho ua ke he aho lima he mahina Novema. Ko takitaki he tau iki whakawhili, ko lilifu ko Craig Coxhead ka whakawhili he mahina Novema. Ka manako ke iloa atu whoki hanga ao ke tau whakawhilianga lahi he mahina Iulai, mo mahina Novema he tau nei, si kumi atu ki he ofisa he whahinga hua whakawhili ke tau mga ahunga hua. Se penaha te tūlu tō walatala tutupu ke lata ia mo ia whiwhinei, no nofo mai Niue Polo, Sanso ni holo nei ko mawehe atu, tō ligo whileweia ke he whahetapu ka hau, Niue Polo.